action Ngibingelele kuphina kuphi la finyela khona le channel yethu eyunga phambili umkhanya ku TV bafowethu sila ejozini ezibukweni sivakashela insizwa la uCevuzi akizukuyithula izoyithula yona yaphila kwethu siyaphila kakhulu futhi sibingelele kuphina kuphi la khona wathi abanye bashingana wena sila ejozini kunomcimbi omuhle kakhulu ohlelwe umasipala wasejozini ngaphansi kwaba kumathe sithi siyabonga kakhulu ukuba ingxenye lomcimbi futhi siyathokoza ukubona abantu bephumele bebaningi kangaka sithi kumasipala wasejozini ungayeki ukwenza izinto ezinhle lonke ithimba elingaphansi kamasipala abaqhubeke besebenza ngokuzikhandla ebahole kahle kuba kumathe siyafisa ukuthi lo mcimbi ungaba khona minyaka yonke. Sacela kwethu abantu laphana kule channel yethu ukuthi basubscribe laphana kuzo Cevuzile bazosebenzisa njalo nomsebenzi wakhe omuhle. Album body hamba kanje. Hayi album hamba kahle kakhulu ngoba iphumile nge-25 November. Khomba ukuthi abantu bayishakasele. Siyacela ukuthi kuphi nakuphi abantu bakhona ukusubscribe ku-YouTube channel yomkhanya ku TV. Besubscribe futhi naku i-channel kaCevuzile. Siyabonga.